ukuthanda kwakho ngowakwakho uyazenzela wena. Kanjalo nawe makoti ukuthandwa kwakho ngowakwakho uyazenzela wena. Ukuthanda kwakho kubangwa ngumusa wakho. Indlela wena ozoyikhandela ngayo ukuthi uphile emshadweni wakho yindlela ozokwenza ukuthi indoda yakhe ikuthande ngayo. Kanjalo nomkhwenyana indlela azoyiphila emshadweni wakhe yindlela ezokwenza ukuthi umakoti amthande ngayo. That is the reason ivesi lithi ukuthanda kwakho kubangwa nguwe, kubangwa ngumusa wakho. Ngamanye amazilento uyazenzela wena, uyayiphila wena. Njengalokhu ningena emshadweni, uma nina nifisa ukuthi umshado wenu uhlale nize nihlele nigugele emshadweni, nozenzela nina. Kukini kusemandleni enu lokho ukukwenza.